Nā, ko te hokinga mai o tētahi moko pūrongo o mua, ko te rironga mai o te tohu Emmy, me te maha hoki o ngā whetū maiangi I mārewa ake I te pairangi hei whakamiharotanga mā tātou. Tēnā kia te tiro iho anō tātou ki ngā huanui puta ake ki tō tātou reo me tō tātou ahurea Māori I o tātou tohunga o te ao ngahau I tēnei tau 2022 Māorua. Aneira, Ashley Nathan. He kanohi kitea, he hokinga mahara. Koinei te tau kua whakarauora hia ngā maumahara miharo no te reo rangatira. Tēnei kiriata, koinei te mea tino rongo nui rawa atu. Ia tahungia te marea e te kingi raiona reo Māori. Tairi te aroha, koronga I te po. Nō rātou te hunga e mā takitaki ana I te whakarewatanga o te kiriata, te tino Waimariri. I te mea, I whakarongo atu rātou ki te kapa o te kingi raiona, o ea tahia ai a kiko kiko. I tuku iho te toioranga ki a mātou tamariki mokapuna nā te whakarewatanga o Frozen Reo Māori. Me te rā, me ka mea wera. It's about presenting them the possibilities of what Te Reo Māori can do, as well as maintaining the true, authentic beauty that is Disney films and matching that with an even more beautiful language. I pai te tau mo te whānau Waititi, I tāpiri hia e taika te tahi atu kiriata hou no Hollywood ki tāna rārangi mahi. Ara, ko Thor, Love and Thunder. Kids, get your popcorn out. Let me tell you the story of the space Viking. Once you got the job, I said, listen, I'm bored of Thor, I'm bored of me. And Taika said, guess what? I'm bored of you and I'm bored of Thor as well. So the goal became to smash it and recreate it and rebuild it, and we did. He's just my first bad guy. Never forget your first. The reason I kind of get to do what I do is because of the support of a lot of the people at home. Waihoki ko Tuiri Waititi te tahi atu toa, nā tāna hōtaka, ara, ko Runanga. And the International Emmy for Short Form Series goes to Rurani. We're able to make world-class content with the small pennies we have in Aotearoa, so I'm really proud about that. I hoki a Cliff Curtis ki te kāinga, kia mahia, hei kai whakaari I roto I Amuru, he kiriata Māori, nā te are pakahi. Ka te kimi koto yata mich! Aneira! Anō hoki, I whakaari hia e Curtis hei rangatira take I roto I te kiriata hau. Ara, ko Avatar te tuarua. Mighty. It's kind of like so overwhelming because you're like watching it. You don't even know what to see. Everything. And it's like the brain is just trying to take it all in because there's so much going on. It's so amazing. It's like, it looks so real. It feels so real. And it's so magical. Aha koa ki te a katoa tia te angitūtanga o ngai Māori ki te pāka whakaata, he angitu huki tā te ao waiata. Ko Rob Ruha rātou ko ka hao te tino tō te kai tito kaiaka, nā tā rātou wai, 35. And the winner of the 2022 APRA Silver Scroll Award, Kai Tito Kaiaka, is Ka Hao and Rob Ruha for 35. Me te pai mariko o ngā kaiwaiata Māori I pia tāta mai nei I tēnei tau. We are the Tuari Brothers. Ko kaurari tētahi, he kapa whānau, no ngā pui, whia pauri, ngai te rangi hoki. It's a huge kind of prideful thing for us that we're part of a race of people that are at the forefront of Indigenous cultures being understood and leading the way as they should in each of their lands. Waihoki ko te manu tiori o te tai tokerau, ara, ko mohi ala. Ki roto I ia waiata, he rereke ngā kōrero, he rereke te aronga, e rangi ko te kaupapa matua, ko te aroha. Me te mutunga ke mai o te pai, ko te Tuari Brothers tērā. Whakapono, tumanako and aroha, and these things, you know, these values we want our boys to grow up with. Kaore e kore ko te reo Māori me te ao Māori kei runga. Kaore he mutunga a te rātou hoki. Ashley Nathan, te karere.